khudingmakna khubak khawna hawna khoduna lengbirakliba khwai punamagpu taramna upinaba haijai. Musik nanti matunda koi 30/12 के चलेनाउ सिंह तराम ओक्चरी 30/12 हाउरेबी मखा लेकाईगी अखोगी चलेनाउ इबु इपाई चे चल इमाई बन फाई खुदिंगमक पोखोबा हाउना हुना खोदुना तराम ओक्चरी थागतचरी Aigi ingkolda, aigi yumda hauba, hairang lerang, asang bayan sang napi, jeng amadi, athum mahau galunena, hairang lerang kaya bukuduna, yaitu manggol pibaling biak iba kwai kuding magku, tawi malkang bau ceri, taram na ceri. Yobirakle, Nongai 30/29 ke Ichilinau Singh, Imai Ben, Ichel Kwai Kudimaku, Taram Mokcheri. Ichilinau Simbu Taram Nokcheri, Yamamak Nongazai, Tobimal Kambau Cheri, Adom Gichilba Matam Kaya Bukai Topiduna, Agi Yum the Hova, Insang Napi Sangba, Atepa, Hairang Lerang Galunina, Yakamangol Pivaling Birakliba Kwai Kudimaku, Taram Nokcheri, Tagacheri. Ada lit pa yata nila, ada lit ano, lit hamam. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯔꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯅꯥꯠꯀꯤ ꯏꯁꯩ ꯇꯝꯕꯤꯒꯗꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯕꯤꯒꯗꯕ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯕ ꯌꯥꯀꯨꯞ ꯑꯂꯤ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏ ꯆꯤꯂꯤꯅꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯎꯖꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯕꯒꯗꯤ
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯎꯖꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯦꯅꯥꯎꯟꯁꯤꯡ ꯕꯨꯠ ꯁꯣꯝꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯁꯔꯐꯨꯗꯤꯟꯒ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯎꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ. (30/4) Hauraibi Mayai Lekaigi Ichil Inausingbun Taramna Okjari. 30/4 Hauraibi Mayai Lekaigi Ichil Inausingbu Ahongba Kubak Khujaduna Taramna Okjari Thagatjari Tawibal Khangba Ujjari. Adi tangal itu kayak gini ba? Adi tangal lah kenapa? Kita lah kenapa? 30/22 Lilong Torin Puri Ichil Inausingbu Taramna Okjari. Asuki Matik Fajaraba Aigi Yumda Hauba Hairang Leirang Insang Napi Atekpa Kabok Athok Mahau Amadi Yaitholaba Ekoigi Ching Chingba Puduna Tawibal Khangba Ujjari Thagatjari Aduk Matik Nungaijai Yamlaba Lamsingbu Pubirakpa Thamoidagi Thagatpa Phongdokjari. Matang election directly pasingna 30/13 Turel Ahanbi Ubak Pong Makagi Nusijarabi Maibel Sing Chalchesing ni taram na opio ahong kubak amatang nana asili yai pamangol people lakpasi mayam puno mana thagat ko phongdok nasi amadi nongai ko phongdok nasi aduga marak tana kari mamtang ningsing jaga akhoi honorable CMC yausulna bagi akhoi da pau pirakle aduna hojik atu matamda hawdaba yadamna banamaro moiraga lengiragi bai mai persina se koina lakre habagi miyam da laukthokpa adu marakhara koina lepjaraga su sumsoi soidana laukthokjagani lengiragli basing adugi not koi polling station amadi polling gi maming adu koi not togiraga iklinau singna volunteer singna thambiyo horen tanja chaba matang chaba miyam punna Pilaba matam madu dai ko yamka laptop se bagi tanja do lauja ke haduna ning sigari. Thank you.
Ngasi March thagi tang ahum yaipuraba numit asida Lilong Assembly Constituency da miyam na nungsina amadi yaipu Mongol galwina thagachariba Sri Yungkhaibam Antas Khan BJP gi bere oina thagachariba sigi ngasi Firal Chingkhatpa amadi miyam gi mitin asiguma numitni lengbirakli bakhwai punamakpu senjalangjariba singi maikai taram nokchari Manipur की तरह निथोई सुबह विधानसभा मिखलगी अनि सुबह तांगकता मार्च की तांग मंगादा सुमसोई दना पांगथोक लगदबा मिफम अखोगी मिखल असिदा माई पाकनबगी दबा लिलोंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी असिगी मनुंगदगी तोंगान बा पोलिंग स्टेशन सिंगी इचलिना कयाना हैरांग लेरा असंग बेंसांग नापे अगी हियुम दा हौबा पोलम कया पुदुना लांपिबा मंगोल आशीर्वाद पीबा लेंबिरंपा पुनमकु तरामना उचरगा नसिगे अखोगी थोरमसी हौननबगी तंजादु लौजरी नसी अखोगी सिगुंबा थोरमसीदा इकाई खुमनजरिबा मणिपुर की मुख्यमंत्री श्री नोंथोंबम बिरेन सिंह अथोइबा मिथुंगलेन ओइना निंगसिनबिगनी मखाताना इकाई खुमनजरबी बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट ओइबिरिबी मैडम श्रीमती ए सरदा देवी बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रभारी डॉक्टर संबित पत्रा ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स एंड एजुकेशन श्री आर के रंजन सिंह इनिंगथौ लेसिम बसना जाउबा महाराजा ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्य सभा इकाई खुनजरिबा ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन फिशरीज एंड अकादा Sri Sorokhaibam Rajan Singh, Honorable Veterinary and Animal Husbandry Pradam Lukoi Singh, Ikai Kumnajariba Honorable Minister, CAF and PD, Law and Legislative Affairs, Chong Satyabarta Singh, Ikai Kumnajariba Deputy Speaker, Manipur Legislative Assembly, Sri Homkham Robindro Singh, Ikai Kumnajarabi Mrs. Hasina Begum, Adhaksha, Thawbal Jila Parishad, Ikai Kumnazaraba Sri Abhay Giri, General Secretary Organization BJP Manipur and Nagaland, Sri P. Premanand Maitei, General Secretary BJP Manipur Pradesh, Srimati K. Inaucha Devi, State Secretary BJP in charge Thawbal District, Sri Yumnam Kumarjit Singh, President BJP Thawbal District Manipur, Sri S.M. Tamizur Rahman, President in charge BJP Lilong Mandal, Ikai Kumnazaraba Amadi Ikai Kumnazarabi Singna, Masigi Koigi, Pira Chinkatpa Madi Miam, Mitin Thorum Masigi, Thambak Pata, Dekat Piduna, Savagi Lete, Oibigani. Maratha dan Nasigi, opening kirak sapi gadaba Maulana Azizur Rahman, Yarga de Koigi, Laptop dari Mapa Masida, Lection Director Mention Jari, Wenana, Azika Dinga, Unabinelba, Mention Jari. Thank you. Nasigi Pambat Thakta Lengsin Biriba, Madi Lengsin Biribi, Ikai Kumnazabada Matik Jarabi, Kwai Kuding Makta, Ekagi Thorum Holdringaida, BJP gi Apanaba, Namgi Kudol, Lengyam Kudol, Tambinabugi de Makta, Ekagi volunteers in the Koshin Jari. चलो
Loidana, Miam the Taram no Pigani, Equig Honorable MLA, Miam the Nushina the Ikai from the Zibagaluna, Ipo Mongol Galuna, Tagat Pidiba, Sriyum Kaibam, Antas Khan, Ahoba Kuba Kubi, the Ipo Mongol Pigani, Taram no Pigani. Miam the Mukasuna, Ahoba Kuba Kubigani, Taram no Pigani, Equig MLA, Miam Gilu Sizaraba, Equig Miam Gilu Chumbami Hudni, Kagan City. Marathana, Lilong Assembly Constituency, Sigitunga, polling station, Sindhi, Ikai Kunazaraba, Madikai Kunazarabi, Imaibian, Imuipa, Ichilao, Pai, Kodimagna, Portland, Portland, Povira, Padi Leptri, Toron Mapung, Housing, Kibanamara Moraga, Adomadon, the Lakimatamda, polling station, Amadima Minsing, Madam Chana, Lauko, Pomjada, Putil Chowanga, Pigani, Pumnamang, Equi Amato, and Isinjaduna Tamlaga, Madam Chana, Lauko, Haina, Sinjalang Jerry, the Single Matini, Omkazuna, Masih aku itu orang masih Lembir liba kwai punama putaram no pugi waro lama di nunggi bawa kalon pembina bagi damakta ikai kumnaza liba Sri SM Tamil Rahman wasabu kaukshin jari lensin birakse Yai Karabanumis Mars ke Pangahum
ꯁꯣꯛ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤ ꯁꯨꯞꯅ ꯀꯨꯟꯒꯅꯤꯊꯣꯏ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯟ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯌꯥꯏꯐꯔꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯩ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MLA Y Antas Khangi ꯐꯤꯔꯥꯜ ꯆꯤꯡꯈꯠꯄ ꯊꯧꯔꯝꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯈꯔꯗꯪ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯤꯡꯂꯦꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MLA Y Antas Khanꯕꯨ इकाई खुमनबीबा नुमित अमनी ngasi lakpiriba khwai punmak amadi maruoina ngasi dai election biriba ikai khumnajaraba titi sing amamam to oina ai taramna okchage ahan mamaktada aikhoigi honorable chief minister Manipur mingoina panjarabada Shri N Biren Singha Haujik lambi de leire haibagi pau phangjare honorable chief minister na asugum laba firal chingkhatpagi thauram asida election gi chingraba matambu kaithok pidana honorable MLA BJP gi amatta ngairaba candidate Y Antas Khan gi thauram masibu mapung phan bigani haidana lakpiba masibu harau tayamna Bharatiya Janata Party Lilong Mandal Amadi Management Committee की माइकई दगी ताराम नो उक्चरी लोइनना पार्टी सिगी अचौब थौदांग पुबिरिबी मणिपुर की अमतंग आयरबी निंगुल सिंगी मरक्तगी तोमथिन ओइरिबी इकाई खुमनजरबी श्रीमती ए सरदा देवी प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी बुसु ngasi sumlaba thoram masida mapung phan binamagi damakta chillaba matam bu kaithok peduna lakpi bagi damakta taram no okchari loinana hajik lengchin birpa singgi manungda veterinary and the animal husbandry busu ngasi sumlaba thoram masida lakpi dana chawgraba इचाउगुमना तिल्लबा मिया मसिबु ओपदा याउमिनबा अमसुंग फिरान चिंखटपगी थौरम मसिबु मखंफान बिनबगी दमक्ता अचिन ममतम कया काइथोपिदुना लाकपिबगी दमक्ता BJP Lilong Mandal Amadi Sinjal Langjariba Management Committee की माइकई दगी ताराम ताराम न ओक्शरी अमदी श्री कोंखाम रविंद्र सिंह डिप्टी स्पीकर मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर ना असुमलबा थौरम मसिदा लाकपिदुना फिरान चिंखटपा सिबु मपुंग फाना याउबिनबगी दमक अमसुंग ngasigi adugumlaba amatang airaba Bharatiya Janata Party की candidate oibiriba honorable MLA Yungkhaibam Antas Khan की संगाई मक्तदा लाकपिबा ताराम ताराम न ओक्चरी हाइनंगाई लैतनाय काई खुमना ओच्चरी लोइनाना मिस्ट्रेस हसीना बेगम अध्यक्ष थौबाल जिला परिषद मेदाम नंगसी सुमलाबा फिराल चिंखटपगी थौरम मसिना अचिनबा मतंबु काइथोपिदुना असुगुम्बा थौरम असिबु मपुंग फान बिगनी हाइदना लेंबिरकपबु BJP Lilong Mandal Amadi Management Committee की माइकई दगी ताराम न ओक्चरी हौजिक मक दाइज लेंशन बिखिबा मणिपुर की मियामना सखंगलबा इकाई खुमनजरबा श्री इनिंगथौ सना जाउबा लैसियमबना ngasiगी asugumlaba फिराल चिंखटपगी थौरम मसिदा Y Antas Khanbu honorable MLA bu इकाई खुमनबिबा अमसुंग थौरम मसि मपुंग फानबिबगी दमक फानबिनबगी दमक लाकबिबा लेंबिरकपबु भारतीय जनता पार्टी लिलोंग मंडल अमदी मैनेजमेंट कमिटी की माइकई दगी ताराम न ओक्चरी लोइनाना
Shri Abhaygiri ji, General Secretary Organization, BJP Manipur Amadi Bharatiya Janata Party Nagaland Ani Maki Tai Tapuviriba General Secretary Shri Abhaygiri ji, मैं आपको स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, दिल के गहराई से आपको सलाम के साथ आपको स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। लोइनना श्री युमनांग कुमार जी आइगी मरूप भारतीय जनता पार्टी थौबाल डिस्ट्रिक्ट असिगी bahar pujabada yamna wajaba maruina lilong isu yamna wajaba askum laba aigi maru president yumnang kumar jitna askum laba thauram masibu phiran chingkhat pai thauram masibu mapung phana yaubi na bakidamak mafam masida lengbi raktana dai jilengsin biba harau tayam taram no okchari bharatiya janata party lilong mandal amadi sinja langjariba Management Committee ki maikai da gitaram na okchari. Asumna aikoi ki haujik yauksan biratriba lambi da laibiriba Honorable Minister Singh aduga MP laibiri aduga Tasyangmadi Shri R.K. Ranjan, Honorable Union Minister of State, External Affairs and Education Nasi, Ikogi out of station, Oikre, Haidana Pau Pangjai, Mahati Lingbi Raklaroi, Adubu, Ate Lakpiba Kuding Makpu, Amuk Hanna, Taram no Okchabagaloinana, Makata Basi, keynote address Haiba, Wahai Matek Amakak Yawi, Haiba, keynote address Sigamari Lena, Lainana. Opang karadang thamjage madudi ngasigi askum laba Honorable MLA Y Antas Khan election da kaba sahi amakhatangi telaba adumba matamda mahangna miyana na seba phangjaba telaba matam masida mahamjabi thakta honadana lilong parjagi damakta mahangna adum laba ngamjaba karadang Belly Bridge Oigera, Kaitian Sang Oigera, Lambi Expansion Tobu Oigera, RLI Scheme Gamari Lainabo Oigera, Manangam Jaba Karadang, Telaba Sahi Magatha Masida, Mahang Namating Pangbiba, Prajagi Damakta Kanbiba, Katok Piba, Masigi Damakta, Ahan Mamaktada, Bharatiya Janata Party, Lilong Mandal, Amasung, Management Committee ki Maikai Gi Ahan Mamaktada Ikai Kum Nabu Chabagaloina Tagachari. Loinana Askum Laba Honorable MLA Y Antas Khanna Lakaduri Mapung Bharaba Sahi Mangagi Sason Sahi Mangagi Sason ni Manungda Taugaduri Batabak Tauram Development Development kayagi wakalon amasung manglan galoinana ngasi mahangna Bharatiya Janata Party ki ticket pangbidana Bharatiya Janata Party national amasung state na Honorable MLA bu ikai khumna biba Delhi da su engine Manipur da su engine double engine adum la double engine ge sarkar ama Manipur da haujik lairiba ama sungla kadoriba 2022 dagi haukadoriba no sarkar asida su BJP na semgadoriba sarkar asida Lilong dagi ngasi lakpiriba prajamyam ipai palchilinaw ulamai kiram Ima ibel iche ichal khwai purmangna ising ichau dauna ngasigi adum laba mioi lising taragi capacity si hendoktana thangnabal lampak ta mioi lising tare ni pangi capacity bau chalakraba prajami amasina honorable MLA yungkai Antas Khan bo vote pibiraga MLA wayallaga assembly pawo tingkat pakni pigani aibagi wakalonda lakpidana adum laba MLA waiba Assembly da tingkat pa
ꯁꯥꯈꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯦꯞꯆꯔꯤꯕ ꯃꯊꯧ ꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝꯂꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ CM ꯌꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯇꯪ ꯄꯟꯖꯅꯤꯡꯕ ngasi kanagumma miyoi kharana mic ta laukhiba ikoi tajaba Bharatiya Janata Party Lilong mandal lase ikoi kaide na kalamadal lairi ikoi ge support phajana phangi kadai da lai BJP Lilong mandal ki ai vice president ne ngasi ri president gi in charge hoi jare ai ga loina lai jari ba Vice President ahum General Secretary ani Mursa gi President adugum laba mandal gi miyoi ngasi phiran chingkhat piriba wai Antas Khan honorable MLA ka loina ngasi chuma phamasida lengna lairi apchi praja miyam na khangbiyo loina na adum laba mandal na Bharatiya Janata Party gi abata ngairaba mirep wai Antas Khan gi damakte khoi saugachagani thabak honagani loina na praja miyam ga loina na ihul khangna khoi thabak tawgani election kana busu honagani amade khoi na ngasi honorable MLA minister sing adugumna basangnairabe party gi amatto warbi इसे मा अधिकारी मयूम सरदा देवी लापी है पार्टी से इसे न खंगे बीजेपी लिलोंग मंडल ना हान पोलिंग कुंधरागा मापल लेरंबा हौजक ना निफु मरी लेबा मसीदा अखोइना बोर्ड लेवल कमिटी सेम जतना शक्ति केंद्र थम जतना मधुगी मनुंग ना आईसु इन चार्ज हो जतना इसे ना शक्ति केंद्र की मिफम द लापीबा मियाम द मैसेज पिरंबा भारतीय जनता पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन कंगलो adum laba party sida ticket bhangadori nupado MLA nate ko cabinet minister hoigani haibachi mangal legit mire bai chena bharat ki adum laba chaugraba party sabse bada party Bharatiya Janata Party adumba party sida candidate hoiba kaga do busulle raba sob choi choi na kara ga daba adum laba ikhogi